Volim uvijek početi neobičajno. Uvijek volim reći da sam ja najzgodniji muškarac. Doduše u Križevcima, ali sad bi se slobodno rekao čak i u Đurđevcu. Normalno, da je to šala, da je to čisto jedan mali ulaz, da se lakše bolje osjećamo. Jer kad bi neko krevog deda od 857 godina se osjećao da sam ja mlad i zgodan, a drugi nisu. No, evo, zašto to kažem? Zato što sam ja pisao za djecu, prvenstveno, ali i za odrasle. I jako volim raditi s djecom i to onom od 3 godine do 10. A one dalje baš često i ne razumijem. Ne često, uglavnom ne razumijem. A osim to što sam pisac, ja sam i skladatelj, skladišni umjetnik, radijski TV, voditelj, urednik, izložbe slika, postava. Uglavnom sve radim da ne bi radio i to radim uspješno. Volim kulturu, volim sport, ništa nisam zagrižen i volim se samo radeći puno zabavljati. A današnje poriv, zašto sam došao u moj Đurđevac, jer ja sam povezan sa Đurđevcom na puno načina, ali danas to nije tema, mi je zapravo promocija mog novog romana koji se zove Muka po Stjepanu i koji je zašao prošle godine taman u ovo vrijeme. I baš sam zadovoljan i sretan što ovo mjesec knjige imam promociju tog romana ovdje u Đurđevcu. Roman je ono što svi dramatično zove se Muka po Stjepanu, nije vjerskog karaktera, nego roman pod naslova Roman o jednoj ljubavi. Dramatičnoj, nevjerojatnoj, apsolutno nevjerojatnoj. Svi koji čitaju misle da je to nemoguće, ali istinito. Od svakog, kogod dramatično pokušavam biti, još uvijek to malo dramatično s obzirom na ono kako je u romanu. Ono što sam iznimno ponosan i nevjerojatno iznenađen, da se čita u hipu i da skoro svaki 3-4 čitatelj ga čita dva puta za redom. I kao piscu, kogod sam ja velika očekivanja, ali ovo su me stvarno nadmašila i ubacila jednu zonu gdje se osjećam jako ponosno, ali i uplašeno. Jer čitatelji, skoro neću reći svaki, ali većina njih ima poriv me nazvati i porazgovarati po sat i pol o tom romanu, što ja i želim, i zašto je jako puno emocija. A priča je bazirana, moram dati jedan mali međuuvod, ja sam živio bez roditelja, po tuđim obiteljima, što ne smatram nikako loše, naprotiv, ali ovo priča o mojoj mami i tati. Ali ne s pozicije mame i tate, apsolutno niti blizu, nego oni su sami po sebi toliko zanimljivi, ekstremno drugačiji. Jedan kad voli do ekstrema, ali stvarno ekstrema, a drugi koji ne voli iskorištava tu ljubav, situaciju, ne samo u braku, nego i u zajednici, i u društvu, sve opće cjeline. Ne? Dakle, imamo dvoje ljudi s sasvim suprotnosti koji su na kraju imali 2 djece, bili dosta dugo u braku, a uspjeli su pokazati svu suprotnost i značaj ljubavi i svu težinu i zahtjevnost te ljubavi. Evo, to je ukratko, mada bi ja mogao stvarno pričati poprilično jako dugo.